kaisa dragon fruit abo fol khub economically kaham growth belai hamo porichorja bisi naingya tahle biski orang naise krewina kaina sengke bo automatically tarfeyo je pro lock sai feyo apro wona kaisa pala khuti rin nangnai jengoro khuti remani hingke cement ni stramjakna ririkha aboni karantago cement ni phage phage bini yarno suro ebong support wano no kainai bosor khanak pore hinkeno bini flowering stage armongo kum kaisa kaisa fulono 25-30 ta tongo muhango engke bini je bethai ni mari tormani 500-700 gram mungo bazaro bo khub dam no tai ok fol belai precious belai kothok no protein jukto khabar obo sini sakni bagi belai kaham ham bemarok kati mano abo antibiotic ekta samung এবং ও ইকোনমিক্যালি এত প্রফিটেবল ক্রপ যেটা মার্কেটে বতা খুব ডিমান্ড দङ আবনো নাসিগিনাই সিনি হাতি হুবারো যারা দंनाय रक borok obno klaike belain law banangnai abo saimon kha oro chini horticulture center Nagichera o जों प्रफिटेबल क्रप हिसाबै klaika जोंनि एरिया एक्सपेंशन बता चलि दङ जों ताइब खायनाय oro जे 28 टा फुल दङ बायनो जों oro 20-25 kg already crop harvest klaika thanai bosorabo taklaibo जों arbon sai double manai जों to abo saimano Obono mana baginai kabangma sara जों tabuksini yago 2000 ni above sara जों qualified apply tangkha বিভিন্ন সাবডিভিশনাল যেভাবে ডিমান্ড থাকো আবনো মোতাবেক जों বন সাপ্লাই নার মতো আশা খাইছিমায়া আর বিসিঙ্গো ফানো जों যারা ইন্টারেস্টেড যে ফার্মার্স রক মুসুমনাই রকনো जों যারা কাইসা ফালি দङ নজো জখাইদি না ফাইদো
abno kaidi tai lao banang di sini joto rang puisabo kubang profitable crop hisabe na जों